Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tony Mensong. Te menta ngimut ban lej hakowe ka studio ngimut ban lej record ya lightly gijing ruai te menta yang up saya definian kar ibre nong ruai kan thei menta ngin lej ban record akani ka studio ka badan hapo lum ding jiri Warbel Studio pila ban check pila ban lap Warbel Studio badan hapo lum ding jiri Shillong te menta ngin lej po dan em here Kalau bang, tentang ini lek pos studio idon em iba, action saya long by idon. Saya bersap di luar jeli enam plat. Bang ini lek di kono taksi. Deh, tentang ini lapoy hari ke studio, Warbel Studio ke berana po, belum ting jadi. Tengin ini dong po, ke iba ile, mah. Oh, yang buat kam. Oke, perlu kalau tapi kuat wan hari studio ke babiang bah, ke babit bah, ada ruk babit bah, te saya wan hari ga Warbel Studio ke badan hapo, belum ding jeri Shillong, kulai sibun bisa sempat, stay tune. Kumler susing kiki sladi yang ta biang hai naik kerki mah naik kerki jadi masuk sampai jaga timing naik kerki dah Lanu kin poi ki por ki si kum sim ki do pi rai pi sia kemen kamen sim come back hendiat om deh ban kerki kum ju kamen sim jonga ka kende tang haram ya pi juan ban pang tang shaya ia pi come back kita deh